3 mu cyaro cya Mukoyo kubanza umugombora ya Kitagata mu district ya Shema aho abataka birukandira ha polisi okurondo buringaniza gwanyuma yo kwecura umugiga obarukwetombo itara kwa rukwenda kubanyagahita kari yabo kwija kateme imiti bari kugira ngo hecwekerize projects zabo hotiroho no koresa kajogano namani okubanyagahita ko bo bataragurize yo mukasese sanke mwene chweka natunga bazugubinta gahitegereza nabemereza kusara mutatere ibintu byanje kinaba ndyo uri yenda kuntema na masini njyantu musiyoni kwitiraha niko kutera amatafari ganye gakata gurukaga mwenga gono garaga nabiye mbwa ryaho tubareta mashini twakora mugase twahora mashini zatanuka ukugamba twatera n'amashumu abantu bayiko bashanga bariho asine baromba shara atukubaiza kushara nko kwirukanga tukazanka yitkaza polisi kurango twatera konta acabangahi acabo mujanga cyane okurugumwa kenkumi mushanjo batwirene betombo itakonka tubakafunaga buringaniza aho chairman yagurizo mu bushobobo ahatari buringaniza kurga 12 na mushanjo konka tuturantwe tombo ita nagwe cyo kwetomita kwitwe kutakara mu 12 na mushanjo atyo yiza yayombeka mwenzo mwitaka atatire munorgo yaritanente ariyo natubinga mu mwitaka ngutuguze rizi abandi ne bagira turaguze rizi so kunizira mu bwebembezi nashanga abantu barya bo kwenda kwitana nanya nagira nti no ecyakubire kiryo buteka district ekwate eitakejo erito mu muki omu mwene etwari itaka egihe hoki umuhonda nogo orabe nayenda kukose sita keryo arabo mu district Remegio Kagurutsi urukugambwa kubana wo mugiga aho abatora barukwetombo itara bwanyuma yo kubuzubwa emitendere yarabire mu kugora hashoborire bintebe mukuru w'entebe ya 5 atikirizine nabyo babiyemo kandi bakabyihamo n'ubuhameboro so nyine ndagano yitaka ngadukora nabo nyine district offer itake karimperezo officially ndine na processing documents sona na making sure documents sona nzi kwawo oshabangu eyongerwe ninga oshaba ecyo bakweta ngo ni free world nangwa niwo kubanza watunga first nankeje first priority nuko utwira inerizi kunkarizi yabo even eketa kahwireho bo baguza no kuguza n'umuntu kuje no kwata kifube bintu kandi amateka garo tozo mukoti mana ko kutema umutino wate muko kwa kutema umuntu bitwe cugura harahire yakomba na hitaka kuno bakora cye byandikwe byayine ne bumara kuba mukama witaka aho nabamugurize bashoborire ko abantu 5 habaye ba member 8 bakikiriza kuguza kandi bafune sente zabo okwihaha barukwenda kwehindura umuhini nkemfuka batunge sympathy ubantu ngo bende kubakora kubi kandi kitaro niyo tinkushira kubara hanuya abana banje nibo ko bariho barisize barya yitaka bakumire bagize iki nibo batura kandi kintangarize munongo ngo mubi nagambe cyo umpurira mu rugambo ngo ninyenda kumukora kubi ngweno abaryo bakansa ubuzwa kwitaka 1 bamwe bakamba jigendera nk'abantu kandi bo imbariyendera nk'abantu bakabatine sente zo kubasa kurugura yo kutereza yowe kuncentangaza munonga kurangweje myaka yitwasya twasye myaka yiye kwingana 15 tuguruzita keyo bonka naye tubatanga batabaza tinkare bagekibihiremo Rubukiringo bamwara ba memba ne betombo itoro mugiga ebandiko nibiyore ko kubasayiningire sente kunkubwa hatane behakana hotiro hono kucupura ngo batunje buringaniza ahawo butamarwa gasha kwa Gerard tuguma muri Shema ahawa Sky TV agenshunga